nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Naye makuru agezweho, Perezida Kagame yavuze impamvu ashyigikira siporo n'icyo yabwira abandi bayobozi bo muri Afrika batayitaho. Muri aya makuru turaza kugaruka kuri uyu muhango Perezida Kagame yitabiriye wo gufungura ku mugaragaro Zalia Court Kigali, inyubako yuzuye mu mujyi wa Kigali izagikorerwamo ibijyanye n'imyidagaduro n'ibindi. Mu Rwanda kandi abasirikare barimo Major General Gumisiriza basezerewe muri RDF. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, Islamic State yigambye igitero cy'ikomanda muri Ituri aho abantu bishwe bari gusengera muri kiliziya. Aha muri Ituri kandi hiciwe abasirikare batatu ba Uganda, abandi barakomereka. Amerika yo yashyiriyeho umusoro wa 15% ibicuruzwa byose biva mu muryango umwe bw'Uburayi. Mu gihugu cy'Ubushinwa imvura hitanye abantu 4 bituma hatangwa impuruza. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije, uri neza aho ufite view nziza ya Kigali. Uherereye Bumbogo, ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City, hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo, ya n'amahirwe y'imboneka rimwe, aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatse aho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga ari cyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank. Dufitanye amasezerano aho baguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Ikaze muri amakuru arambuye mugiye kugizwa nanjye Jean Dodier Kanijabo ya none ku itariki ya 29 z'ukwa 2025. Reka tuyahere kuri ivuga ko Perezida Kagame yavuze impamvu ashyigikira siporo n'icyo yabwira abandi bayobozi bo muri Afrika batayitaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko nyuma yo kubona ko adashobora gukora siporo nk'uwabigize umwuga cyangwa ngo umucuruzi, yahisemo gushyigikira ababishoboye ku buryo bigirira akamaro abantu bose. Yabigarutse ubwo yaganiraga n'umushoramari Masai Ujiri nyiri Zalia Court Kigali yafunguwe ku mugaragaro ku mugoroba w'ejo kuwa mbere. Umukuru w'igihugu yavuze ko yasanze hari byinshi adashobora gukora, ariko aza kubona ko hari ibyo yakora neza ari byo gushyigikira ababishoboye ku buryo abantu bose babibonamo inyungu. Ati, mu buzima bwanjye ubwo nari umwana, by'umwihariko nkura nk'abakiri bato, uyu munsi nanyuze mu bihe bigoye by'ubuzima, nizi ikintu kimwe: ntabwo nari umusportifu biri mu maraso. Ubu nta bitekerezo byiza navuga mfite byo gukora ubucuruzi cyangwa ibindi byinshi. Hari ibintu byinshi ntashobora gukora, ariko namenye ko hari icyo nshobora gukora, kandi icyo cyari ukubasha gushyigikira abandi mu byo bashobora gukora. By'umwihariko mu mwanya wanjye nabonye ko niba ntashobora gukora ubucuruzi, nshobora gushyigikira bashoboye kubukora, nkaborohereza kubikora bikagenda neza, bikarangira nge n'abandi tubyungukiyemo. Yashimangiye ko nubwo hari bimaze kugerwaho mu Rwanda, ariko rutazarekeraho, ahubwo ruzakomeza gukora nibiba ngombwa rugira uruhare mu gufasha ibindi bihugu. Masai Ujiri yavuze ko Perezida Kagame azwi nk'umuntu washyize imbere siporo muri Afrika, amubaza icyo bifasha mu bukungu bw'ibihugu n'ahazaza. Mu kumusubiza, Perezida Kagame yagize ati, irafasha cyane ndetse yakoze byinshi, ntabwo ari ngombwa ahazaza, kandi ndatekereza ko abantu benshi hano n'ahandi barabibona. Abantu benshi hano cyangwa ahandi babonye inyungu. Iyo tuvuga ibijyanye n'imibare mu bahawe akazi muri siporo, iyo tuvuga urugero arena, stade, abantu barabibona ko hari benshi byahaye akazi ndetse yinjije byinshi. Ibarurisha mibare rigaragaza ko muri Afrika yose ibyo siporo izana ku mugabane bishobora kugera mu binyacumi by'amamiliyaridi. Ntabwo bakwiye kumva ibi nk'inkuru nk'abayobozi mu nzego zitandukanye
dukora ibi kugira ngo dushishikarize abantu ngo babigiremo uruhare ndetse bashaka inyungu. Ku bijyanye n'uburyo afasha abandi bayobozi 53 b'ibihugu bya Afurika ku byo batekereza siporo n'imyidagaduro nk'ibintu byo kwitaho, Perezida Kagame yavuze ko ari ikibazo gikomeye abajijwe, ariko asubiza ko ibikorwa byivugira. Umukuru w'igihugu yavuze ko kuri we atekereza ku rubyiruko rwa Afurika atareba ku gihugu, ahubwo asanga rukwiye gushyigikirwa kuko ari wo musingi w'impinduka z'iterambere ry'uyu mugabane. N'abasirikare barimo Major General Gumisiriza basezerewe muri RDF. Igisirikare cy'u Rwanda cyaraye gisezereye ku nshuro 13 abasirikare bacyo bageze mu gihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'abarangije amasezerano y'akazi mu rwego rwo kubashimira ku bw'akazi gakomeye bakoreye igihugu. Abasezerewe nk'uko RDF yabitangaje barimo ba ofisiye bo ku rwego rwa ba generali, ba ofisiye bakuru kuva ku ipeti rya Major kugeza ku bafite irya Colonel, ba ofisiye bato n'abandi basirikare. Umuhango wo gusezera kuri ba ofisiye generali na ba ofisiye bakuru bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda ku Kimihurura, mu gihe gusezera kuri ba ofisiye bato n'abandi bagenzi babo byabereye kuri buri cyicaro gikuru cya diviziyo bakoreragamo, ariko bari mu mujyi wa Kigali bibera ku kigo cya gisirikare cya Kanombe. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda niwe wayoboye umuhango wo gusezerera bari abasirikare mu cyimbo cy'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Umuhango kandi wanitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, kimwe n'abashakanye n'abari yaboherejwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu izina rya Perezida Kagame, Minisitiri Marizamunda yashimiye abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku bw'akazi gakomeye bakoreye u Rwanda mu gihe rwari rubakeneye. Ati mwahagaze mushikamye mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora, muhagarika jenoside yakorewe abatutsi, kandi kuva icyo gihe mwagize uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu cyacu. Mwagize uruhare rukomeye mu guhindura RDF igisirikare gikomeye kandi cy'umwuga, haba imbere mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Umusanzu wanyu by'umwihariko mu gisirikare wasize umurage uhoraho. Minisitiri Juvenal Marizamunda kandi yabwiye bari abasirikare ko nubwo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ubunararibonye n'ubwenge bafite bikiri ingenzi ku iterambere ry'igihugu, abasaba guhora bumva ko ari bamwe mu bagize RDF. General Mubaraka Muganga we yabashimiye kubwo kwitanga, umurava n'umusanzu ukomeye bahaye igihugu ndetse n'ikinyabupfura cyabaranze mu rugendo rwabo nk'abasirikare, abasaba gukomeza gukorana n'umuryango mugari w'abanyarwanda mu rwego rwo gukomeza kubaka igihugu. Yagize ati uyu ni umunsi ukomeye cyane ku basirikare bitanze cyane, nubwo musezerewe mu mirimo ya gisirikare ntimusezeye ku ndangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda. Izi ndangagaciro zizakomeza kubayobora kandi zibafashe gukomeza kwitegura gukora igihe cyose muzahamagarwa. Turabashimira byimazeyo ku bwitange n'ubudahemuka mwagaragaje kuva ku rugamba rwo kwibohora, mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no mu rugendo rurerure kandi rutoroshye rwo kubaka bundi bushya igihugu cyacu. Mwagize uruhare rukomeye mu kugira u Rwanda igihugu ruri cyo uyu munsi. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yanashimiye abashakanye n'aba ofisiye bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku bw'inshingano zikomeye zo kwita ku miryango bakoze mu gihe abo bashakanye bari badahari. Major General Retired Wilson Gumisiriza wavuze mu izina rya bagenzi be bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, yagaragaje ko atewe ishema n'iterambere RDF imaze kugeraho n'uruhare we na bagenzi be bagize mu gutuma igera ku rwego iriho uyu munsi. Yavuze kandi ko nubwo bagiye mu cyiciro gishya cy'ubuzima bakiteguye gukorera u Rwanda mu buryo butandukanye. Ati turashimira tubikuye ku mutima Perezida wa Repubulika kubw'ubuyobozi bufite icyerekezo yahaye RDF, yamaze gukurika igisirikare cyubashywe cyane haba imbere mu gihugu no mu mahanga. Nubwo dusezeye mu kazi turacyiteguye kandi dufite ubushake bwo gukorera igihugu cyacu mu gihe cyose tuzitabazwa. Uyu munsi dushobora kuba tugiye kwiyambura umwambaro wa gisirikare, ariko ntidusezeye ku nshingano zacu ku gihugu. Naho Musanze, Gashaki babura serivisi z'amenyo bagahitamo kwivuza amagendo. Bamwe mu baturage b'umurenge wa Gashaki mu karere ka Musanze baravuga ko bamaze igihe kinini baratakaje icyizere cyo kubona serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo mu kigo nderabuzima cyabo, bigatuma bajya kwivuza mu buryo bw'amagendo, bavurwa n'abantu batabifitiye ubumenyi n'ibikoresho bidafite isuku. Aba baturage bavuga ko ari bamwe mu baturiye umurenge bitwikira iki kibazo bagakura amenyo bakoresheje ibyuma bikoreshwa mu gukanika ibinyabiziga harimo n'amapensi, ibituma bamwe bibangiriza ishinya ubundi bakarwara ibikomere mu kanwa igihe kirekire. Umwe mu baturage bo muri umurenge yatanze ubuhamya bwe avuga ko yagiye kwivuza amenyo muri magendu zikorera muri uwo murenge rwihishwa zikura amenyo, ariko ngo yahuriye n'akaga ashingiye ku byo yabonye n'uburyo bamuvuyemo amenyo. Ati ubwo nari ndwaye amenyo nagiye mu bantu bavura amagendo, twakoreshaga igikoresho kimwe twese dukeka ko ari ipensi. Natekereje ko nshobora kuhandurira indwara, ariko kubera ko iryinyo ryari ryandaje ku ijoro nahebeye urwaje ararikura kandi nta kinya n'indi mitaguha. Narwaye ibisebe byo mu kanwa amezi 2, twifuza umuganga w'amenyo. Ni ikibazo ahuriyeho na bagenzi be bavuga ko nta bikoresho magendu zigira kuko bagira icyuma kimwe mu gukura amenyo, ubwo aragikoresha nko ku bantu 10. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashaki Nsengimana Aimable yemeje ko iki kibazo bakizi ndetse ko bakoze ubuvugizi ku nzego bireba. Ati ikibazo cyo kuba ikigo nderabuzima cya Gashaki nta serivisi z'amenyo gitanga kimwe n'indwara zo mu kanwa muri rusange turakizi, gusa twabibwiye akarere, ubu dutegereje ibizava mu biganiro kazagirana na Minisiteri y'Ubuzima. Twasaba abaturage kuzibukira amagendo ahubwo bakajya gushakisha serivisi z'amenyo ku bindi bigo nderabuzima mu rwego rwo kwirinda
kwirinda indwara zandura. Umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Dr Philibert Muhire nawe yemejwe ikibazo cy'ibura rya serivisi z'amenyo mu bice bimwe by'akarere ka Musanze kiriho ariko ngo kirimo gukemurwa. Yavuze ko bamaze kuganira n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima kandi ko mu minsi mike bazabaho ibikoresho byihariye bikenerwa byifashishwa n'umuganga w'amenyo harimo nk'intebe aho aryamisha umurwayi amuvura. Ati turategereje mu gihe giti iki kibazo kiraba cyakemutse kuko ntabwo ari muri kiriya kigo nderabuzima gusa batangira iyo serivisi. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kuvurirwa ahantu hatemewe hadafite isuku n'ibikoresho byizewe bishobora guteza ingaruka zirimo kwandura indwara zandurira mu maraso nka virusi itera sida, hepatite B na C, kugira uburwayi bukomeye mu kanwa kubera kuvurwa nabi cyangwa gukomeretswa ndetse n'ibindi. Muri aka karere ka Musanze habarurwa ibigo nderabuzima bigera kuri 17 ariko muri byo 7 nibyo bifite serivisi zivura amenyo gusa. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe watsindiye isoko. Ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose. Nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe ukaduhembera serivisi yuko twayikuguriye ku kiranguzo, cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo, nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Serivisi zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'3 n'5 tukaba twagutumikiye. Dukorera Igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Naeb. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 97 cyangwa 0787 02 45 13. Gukorana na Soatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Makuru avugwanze y'u Rwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Islamic State yigambye igitero cy'ikomanda muri Ituri aho abantu bishwe barimo gusengera muri kiliziya. Umutwe wa Islamic State wigambye igitero ku basivile mu gace ka Komanda mu ntara Ituri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu 45 barimo abari bari gusenga bishwe n'umutwe wa Allied Democratic Forces ADF ukorana na Islamic State. Iki gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, kigaragaza ko umutwe wa ADF muri ako gace gifite ubushobozi bwo kugirira n'aba baturage. Dieudonné Belinga, padiri mukuru wa paroisse ya Bienheureuse Anuarite aho biciye abo bantu, yabwiye BBC ati twakanguwe n'amasasu n'inzu zirimo gutwikwa guhera saa 7 z'ijoro kugeza saa 10 z'igitondo. Nyuma y'igitero nibwo twabonye ko bakoze ubwicanyi kuri kiliziya. Abagabo bitwaje imbunda n'imipanga bisha abagore n'abagabo bari mu rusengero bari mu isengesho rya nijoro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yatangaje ko umutwe wa Islamic State wigambye iki gitero kandi wigamba n'ibindi bikorwa ADF ikorera muri kara gace kuva Islamic State yakwemera ko ADF ari umwe mu mutwe yigize. Kuva mu 2012 ingabo za Kongo n'iza Uganda zifatanyije mu bitero byo guhiga umutwe wa ADF mu ntara Ituri ihana imbibi na Uganda. Gusa igitero cya Komanda cyerekana ko uyu mutwe uvuga ko ukomoka muri Uganda izi ngabo zitarashobora kuwurandura. Moise Katumbi, umwe mu bakuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo, yavuze ko ubwicanyi bwa Komanda bugaragaza nanone kubura k'ubutegetsi bwa Kinshasa ubugenzura cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Igisirikare cya Kongo cyo cyatangajwe iki gitero cyashobotse kubera ko hari bamwe mu baturage ba Komanda bafatanyije n'uyu mutwe wa ADF. Nubwo uyu mutwe uvuga ko ukomoka muri Uganda ndetse wakoze ibitero bimwe na bimwe, ibikorwa byabo by'ubwicanyi byibasira Kongo kurusha Uganda. Kuwa mbere mu gikorwa cyo gushyingura abantu barenga 40 bishwe muri icyo gitero, kwirimba ihumvikanye urusaku rw'amasasu rwatumye abantu bakwira imishwaro barahunga. Ntibizwi neza icyateye amasasu kugeza na n'ubu.
naho FNLC ya Colonel Kayina yarakajwe cyane n'icyo gitero. Umutwe wa FNLC uyobowe na Colonel Innocent Kayina wahoze mu basirikare bakuru ba M23 wamaganye wivuye inyuma ubwicanyi imitwe ya ADF na CODECO ikomeje gukorera abanyekongo bo mu ntara ya Ituri. Uyu mutwe wagaragaje uburakari nyuma y'igitero ADF iheruka kwiciramo abantu bo mu mujyi wa Bunia muri teritwari ya Rum. Ni igitero uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda wagabye mu rukerera rwo ku cyumweru wicira muri kiliziya abantu barimo abagore n'abana. FNLC mu itangazo yasohoye kuwa mbere yagaragaje ko abishwe biganjemo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abahema. Uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo kandi wagaragaje ko bari abaturage bishwe ingabo za kiriya gihugu zirebera. FNLC yashimangiye ko nyuma ya buriya bwicanyi igomba kujya gutabara abasigaye vuba bishoboka. Muri iri tangazo mubona yagize iti FNLC yavukiye kurinda abaturage, nishobora kwemera kubona abaturage bacu bakomeza gupfa muri ubu buryo. Tugomba kujya gutabara abasigaye vuba bishoboka. Uyu mutwe kandi wagaragaje umuryango w'abibumbye n'amashami yawo atandukanye, abayobozi b'akarere, abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'itangazamakuru kwihonyora ry'uburenganzira bwa muntu rikorerwa muri Kongo rigirwamo uruhare na guverinoma y'iki gihugu idaha agaciro kurinda abaturage bayo. Tukiri aha muri Ituri, abasirikare batatu ba Uganda bapfuye abandi barakomereka. Abasirikare batatu b'ingabo za Uganda UPDF bapfuye abandi bagera mu 10 barakomereka bikabije mu mpanuka yo mu muhanda irimo imodoka ya gisirikare mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ngo impanuka yatewe n'imiterere mibi y'ikiraro cya Ngando iyo modoka yagombaga kwambuka igihe yabaga. Byabereye ku muhanda Jugu Centre Maskini muri Groupement ya Roranu mu murenge wa Walendu. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko mu gihe imodoka za gisirikare zari kwirondo zivuye muri Jugu Centre, imwe muri izo modoka yaguye mu gihe yageragezaga kwambuka ikiraro. Byagaragaraga ko kimeze nabi cyane. Kubera iyo mpamvu abasirikare batatu bahise bapfa mu gihe abandi barenga 10 bakomeretse bikabije. Imirambo n'abakomeretse bimuriwe i Kampala banyuze mu mujyi wa Nebi muri Uganda. Naho umutwe wa Mobondo muri Kongo urashinjwa guhohotera abaturage Kinshasa. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko umutwe wa Mobondo ukomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa rikabije ku baturage batuye mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kinshasa, cyane cyane mu murwa mukuru hafi y'ahitwa Bankana. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, umuvugizi wa FARDC Kapiteni Anthony Marushayi muri ako gace yavuze ko amakuru yizewe arimo n'amashusho yemeza ko abarwanyi ba Mobondo bakorera abaturage ibikorwa by'ubugome birimo gukubitwa, kwicwa urubozo no kubambura ubumuntu. Tariki ya 21 z'uku kwezi abantu bari baturutse Bankana ngo batwawe bugwate n'aba barwanyi, bamwe bakorerwa iyicarubozo, umwe muri baza no gupfa azize ibikomere. Ingabo za FARDC zahise zitabara zibohora aba bantu zibajyana mu bigo nderabuzima kugira ngo bitabweho. Kubera uburemere bw'ibyo bikorwa, FARDC yohereje ibirindiro by'ingabo muri ako gace hagamijwe kurinda abaturage, kurwanya umwanzi no gufata abakoze ibyo byaha kugira ngo bazashyikirizwe ubutabera. FARDC yemeje ko izakoresha inzira zose zemewe n'amategeko mu kugarura ituze, kurinda abaturage no guhashya buri mutwe w'inyeshyamba ushaka guhungabanya umutekano muri ako gace kazwiho kugira umutekano muke utezwa n'abitwaje intwaro. Ni mu gihe abaturage ba Kongo bakomeje kwibasirwa n'ibitero by'abitwaje intwaro. Hano none ku munsi w'ejo hagabye igitero cy'abantu bitwaje intwaro n'umutwe wa ADF wica abantu basaga 40 mu ntara y'Ituri, bisigira agahinda gakomeye abaturage. Naho Nairobi yo igiye kuba umujyi wa kane ukoreramo ibiro byinshi by'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye wemeje ko ugiye kwimurira ibiro mpuzamahanga bya UNICEF, UNFPA na UN Women i Nairobi bitarenze mu mwaka wa 2026. Ni umwanzuro uzahita ushyira Nairobi ku rwego rw'imijyi ikomeye ku isi yakiriye ibiro byinshi by'ishami ry'umuryango w'abibumbye nyuma ya New York, Geneve na Vienna. Nairobi isanzwe ibarizwamo amashami 23 ya Loni, none hagiye kwiyongeraho n'ariya yandi. Umuryango w'abibumbye kandi watangaje ko hari umushinga wo kwimura ibiro by'ishami ryawo rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Afurika, bikazongera uruhare rw'umugabane mu bikorwa by'ubutabazi ku rwego rw'isi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko izari zimwe mu mpinduka z'uyu muryango zigamije kugabanya ikiguzi cy'amafaranga akoreshwa mu bikorwa bitandukanye i New York ndetse n'ahandi. Biniyongera ko ibikorwa by'ubutabazi bingana na 60% y'ibikorwa bya Loni byose bikorera muri Afurika. Na Amerika yo yashyiriyeho umusoro wa 15% ibicuruzwa biva mu muryango umwe bw'Uburayi. Leta z'Ubumwe za Amerika na Komisiyo y'ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi bemeranyije amasezerano mashya y'ubucuruzi nyuma y'ibiganiro bikomeye byabereye muri Ecosse. Ni ibiganiro byabereye mu muhezo hagati ya President Donald Trump na President wa Komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen, ubwo Trump yari mu ruzinduko rw'iminsi 5 ku kibuga cya golf cya Turnberg. Aya masezerano aje nyuma y'amezi menshi hari ubwumvikane buke hagati y'ibi bihugu by'ibihanganye mu bukungu ku isi. Hashyizweho umusoro wa 15% ku bicuruzwa byose byoherezwa muri Amerika biva mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi, ungana na 1/2 cy'uwari washyizweho wa 30%. Trump yagaragaje ko aya masezerano ari intambwe ikomeye mu kugabanya icyuho Amerika ifite mu bucuruzi. Avuga ko uyu muryango wiyemeje gushora miliyari 600 z'amadolari mu kugura ibikoresho bya gisirikare.
yongeyeho ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzafungura isoko ryawo ku bicuruzwa bimwe na bimwe biva muri Amerika nta musoro. Umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yashimye ayo masezerano avuga ko azazana ituze n'umutekano mu bucuruzi hagati y'impande zombi, dore ko umuryango na Amerika bifite hafi 1/3 cy'ubucuruzi ku isi hose. Uretse ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi, Trump kandi yaraherutse kugirana amasezerano n'ubucuruzi na Indonesia, Ubuyapani, Vietnam na Philippines, nubwo intego yo gusinya amasezerano 90 mu minsi 90 atarayigeraho. Abayobozi batandukanye b'i Burayi bashimye ayo masezerano, ariko basaba ko haba isuzuma ryimbitse ndetse hakanatangwa ibisobanuro byayo. Nubwo bimeze bityo ariko Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa we yanenze ibyumvikanyweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Amerika. Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa François Bayrou yanenze ubwumvikane bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranye na Leta z'Ubumwe za Amerika, avuga ko bwateye umwijima ku mugabane wabo. Uyu muryango wari uhagarariwe na Perezida wa Komisiyo Ursula von der Leyen na Amerika yahagarariwe na Donald Trump bumvikanye kugirana amasezerano y'ubucuruzi agamije kugabanya ubusumbane mu bicuruzwa byoherezwa ku ruhande rumwe bijya ku rundi. Hashingiwe ku bwumvikane bw'impande zombi muri aya masezerano, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeye kugura ingufu zitunganywa na Amerika kandi zifite agaciro ka miliyari 750 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 3 no gushora imari ya miliyari 600 z'amadolari muri Amerika. Trump yari yarafashe icyemezo cyo kuzamura umusoro w'ibicuruzwa biva mu bumwe bw'Uburayi kugeza kuri 30%, mu gihe umuryango utakwemera ubwumvikane, ariko kuri ubu wemeye uguma kuri 15%. Mu butumwa ku rubuga X, mu butumwa yanyuje kuri X, Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Bayrou yagize ati: "Ni umunsi w'umwijima, ihuriro ry'abantu bigenga bahujwe n'indangagaciro rusange no kurengera inyungu bahuriyeho kuba bemera kubingaruzwa muheto." Minisitiri w'Inganda w'Ubufaransa Marc Ferrasi yavuze ko hakenewe ibindi biganiro byimbitse bishobora kumara ibyumweru cyangwa amezi mbere y'uko amasezerano ashingiye kuri ubu bwumvikane yemezwa burundu. Mu gihugu cy'Ubwongereza aho umugabo yakangishije guturitsa indege yatura urupfu kuri Trump. Umugabo w'imyaka 41 yateje impagarara mu ndege yari ivuye i Londres mu Bwongereza yerekeza mu mujyi wa Glasgow muri Scotland, nyuma yo kwigamba ko afite igisasu ndetse tukanavuga amagambo mabi yifuriza urupfu Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump. Byabaye ubwo Perezida wa Amerika Donald Trump yari mu ruzinduko muri Ecosse aho yateganyaga gukinira golfe kuri Tanaberry Resort. Amashusho yasohowe n'ibitangazamakuru bitandukanye agaragaza uwo mugabo ari gusakuza bikomeye, abagenzi bari kumwe nawe bamufata bamubwira ko ari imiryango iri mu ndege. Nkuko abari mu ndege babivuga, uwo mugabo yaravuye mu bwiherero atangira gusakuza agira ati: "Urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Trump." Akomeza agira ati: "Allahu Akbar." Amagambo y'icyara basobanura ngo Imana niyo nkuru, maze avuga ko afite igisasu. Umwe mu bagenzi yagize ati: "Umugabo umwe yamufasha mukurura inyuma amushyira hasi, abandi bose bahita bamufata. Yagerageje kurwana, ariko icyo gihe yaramaze kubona ko ibintu byamurangiranye." Iyo ndege yahise yakirwa n'abapolisi bitwaje intwaro ubwo yageraga ku kibuga cy'indege cya Glasgow. Uwo mugabo ahita atabwa muri yombi. Polisi ya Scotland yemeje ko agifunze. Ibi bibaye mu gihe mu Bwongereza hakomeje impaka n'imyigaragambyo ku kibazo cy'umutekano n'ubuhunzi. Guverinoma yatangaje ko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize habaye ibyaha bifitanye isano n'intwaro bigera ku 500. Guverinoma yatangaje ko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize habaye ibyaha bifitanye isano n'intwaro bigera ku 50,500 mu Bwongereza na Wales. Mu myaka 6 ishize byagaragaye ko impunzi zituruka mu bihugu nka Iran, Afghanistan, Iraq, Albania, Syria na Eritrea zigize 70% by'abambuka inyanja mu mato. Polisi ikomeje iperereza kugira ngo amenyekane impamvu ndetse n'imyitwarire ijyanye n'iki gikorwa cy'iterabwoba ikekaho uyu mugabo. Mu gihugu cy'Ubushinwa ho imvura yahitanye abantu 4 ituma hatangwa impuruza. Ubushinwa bwatangajwe imvura idasanzwe ishobora kuzatera ibiza bizibasira intara 11 z'Ubushinwa nyuma yo kuyaguye mu ntara ya Hebei yishe 4 abandi 8 baburirwa irengero. Televiziyo y'igihugu y'Ubushinwa yatangaje ko ikigo kiteganyagihe muri icyo gihugu cyavuze ko ibi bihe bigiye kuba bibi cyane, bityo ko ibyago bizaterwa n'ibiza bishobora kuziyongera mu minsi iri imbere. Abantu hafi 5,000 mu gace ka Miyun kari ku nkengero z'umurwa mukuru Beijing bakomeje kuba mu kaga nyuma y'imvura nyinshi yabateje imyuzure n'inkangu. Amafoto yakwirakwijwe ku rubuga WeChat aragaragaza inzu yo mu mujyi wa Miyun yarengewe n'amazi, imodoka n'ibindi byatwawe n'umwuzure, mu gihe abarenga 10,000 babuze umuriro w'amashanyarazi. Central Meteorological Observatory, ikigo gishinzwe iteganyagihe mu Bushinwa, cyavuze ko imvura ikomeye izakomeza kugwa no mu majyaruguru y'iki gihugu mu minsi 3 iri imbere. Komisiyo y'igihugu y'iterambere mu Bushinwa, National Development and Reform Commission, kuri wa kabiri yatangajwe iri gutegura inkunga ingana na miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika mu rwego rwo gufasha intara ya Hebei nk'uko bitangazwa na Xinhua Net. Xinhua yanditse ko iyo nkunga izakoreshwa mu gusana imihanda n'ibiraro byangiritse, amashuri, amavuriro n'ibindi byangijwe n'ibi biza. Dusoreza aya makuru kuri igendanye n'ikoranabuhanga, aho ikiganiro cyawe na ChatGPT gishobora gushyikirizwa inkiko. Umuyobozi wa OpenAI igenzura ChatGPT
Sam Altman yaburiye abantu baganiriza iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano amabanga yabo ko ashobora kugezwa mu nkiko. Mu kiganiro This Past Weekend podcast, Altman yavuze ko ChatGPT idafite ubushobozi bwo kurinda amakuru nubwo ikoreshwa n'abatari bake barimo n'abana bayifata nk'umujyanama. Altman yakomeje avuga ko abantu badakwiye kwitega ko ibiganiro bagirana na ChatGPT birinzwe kuko kugeza ubu nta tegeko rihamye ribigenga. Yavuze ko abantu bakwiriye kwitondera ibyo basangiza AI kuko bishobora kubagiraho ingaruka bitewe n'uburemere bwabyo. Ati niba uganiriye na ChatGPT ku bintu bikomeye cyane hanyuma akagira ikibazo kijya mu nkiko, dushobora gusabwa gutanga ibyo biganiro kandi nge numva ibyo bidakwiye na gato. OpenAI ivuga ko ibiganiro by'abakoresha serivisi y'ubuntu kuri ChatGPT bisibwa nyuma y'iminsi 30, ariko ko hari igihe bimwe muri byo bikomeza kubikwa bitewe n'impamvu z'umutekano cyangwa amategeko. Bwana Sam Altman atanze uyu muburo nyuma y'uko ikinyamakuru The New York Times kireze OpenAI gukoresha inkuru zacyo mu kwigisha ChatGPT uko ikwiye gukora kandi nta biganiro byabayeho hagati y'impande zombi. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano niyo dusorejeho aya makuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye, mararike gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.